Bekeng e fetileng re ithutile hore baetapele ba hlwahlwa ba tsotella metse ya bo bona, mme e mong wa bona Morena Leago ke mohlanka moholo wa samente ya MaPPC ho tloha dilemong tsa hae tsa bohanyapetso fihlela dilemong tsena tsa ha jwale tsa menate. O na le tshehetso ya baahi ba motseng wa habo hobane ba tseba hore mmoho ba matla. E re nrutle hore ho nkang sebaka ke bekeng ena Dikagong ha re ka ba le MaPPC bekeng e fetileng. Bohle ha re natefelweng ke karolo ya bekeng ena Dikagong. Jwale Mora, o rekile snepe se ka etswang ho Picasso a hlanya ha se bona. Ntate Mothusi ke re Picasso a ka hlanya hloena. Botle bo bokalo. Wa tseba ntate a rekisang dinepe tsena. Ha ke nana hore nako ena kaofela ke ne ke dula ke ntse ke mo feta nako ena kaofela. Fela sa tsile leng kare ha ke bona snepe sane. Ai sa hapa maikutlo man. Ka utlwa ka maleng ka mona ho go tupfela. Okay. Ke ntwentle monna ho thabela ntwentle ha o e bona. Hantle haholo. Jwale hey mathata ke yana he Ntate Mothusi. Mme wa ka o tlo nkomanya ke ra ke fitla ntlong mo la ke a shweleng hobane ke nkile tšhelete e rekang disamente ke rekile painting ka yona. Eish kana go tseding ho tswa taolong ha wa tsona ho bona le ho nkua jwalo ka motho ya sa laolehe. Hey mamela mona ha ke na le stock wa ntse di bua tshina mona ke di ile le ho kenya order kwana ya MaPPC. Hey bareki ba kena ba tswa ba batlana le yona MaPPC gore ba batla ho e reka jwalo ka ya fedisho. O ntjwetsa nna Ntate Mothusi a ke re jwale batho bana nna ko etsa advertising ba bona nna nako ena kaofela ke ntse ke jerisa mente ya MaPPC ke ntse ke nyolosa ke theosa ke tla wena shopo mona ke a lapeng ke tla shopo mona ke a lapeng ke ilo jwale o lokela o mpatala tšhelete ya advertising ka nnete. Ai ke nnete ke a utlwa wa bua Mora fela nna ke nahana hore batho ba tshoswa ke nnete ya hore industry ena ya semente e keneletswe ke di-company tsa samente tse rekisang dihlahiswa tsa boleng bo tlase. He bana tse ding tsa tsona ha di dumellane le molao ebile o di fumana di sena le stempe sa SABS mekotlaneng ya tsona. He bana Ntate Mothusi o mpolella nna empa seo ha se tlolo ya molao ke bolela hore ho tlameha ho ba le kotlo e itseng hore o kgone ho thibelwa di-company tsena. Yes ha se boitshwaro bo botle bo. Ke nnete ha se boitshwaro bo botle ho hang le company e ikemetseng ya lab e swaswaetsa diteko disamenteng tse fapaneng mona ba fumana hore ne ho na le di-company tse ding tsa cement tse rekisang samente tsa boleng bo tlase. Ntate Mothusi na ebe seo ha se be maphelo a rona kotsing hape ebile se nyenyefatsa maemo a melawana ya meago ka gana ko le motho ha o hlokehe hore o be setsibi kapa o hlalefe ka tsela e makatsang hore o tsebe hore ha o sebedisa dihlahiswa tsa theko e tlase o beha maphelo a batho ba bang kotsing le wena o ka ba kotsing nako engwe ho be le lefu hape le tshenyelo ya tjhelete o tla dula o ntse o sebedisa tjhelete e ngata o ntse o leka ho lokisa wona mo a ona. Hey monna tsebo ya ho ya iketsa ebile a nkgahla. Thank you Ntate Mothusi. Barbeton lab e ikemetseng e buile yona ntho o sa tswa e bua ena hona ka nnete patlisiso e ntsweng ke bona e fitletse ho qeto ya hore di-company tse ding di bile di rekisa mekotla e sa tlalang ya semente. Hona ho hore yona ka boyona e lokela ho phamisa ditshenyehelo bakeng sa bareki ka bonnete bo matla ba hore mokotla o bobebe o haella ka di-kilos o reka di-kilogram tse tlase ho feta ka moo o lefeletseng ka teng. Ha se fela seo samente ha e fihlele matlo a o lokelang ho ba wona ka matsatsi a 28 ka mantswe a mang batho bana ba ithekela fela molora ba ikemiseditse go ba haha matlo a bona wa tseba ka tšhelete ba sebeditseng ka thata. Wa tseba Ntate Mothusi ka nnete batho ba lokela ho hlalefa ka nako tsohle motho lokela ho tseba hore ha o reka dihlahiswa tsa theko e tlase ntho eno e o etsang eo e na le ditlamorao tsa teng. Ke hopola le mme wa ka o bana o dula ntse a re goedkoop is duurkoop. Nna ha ke bui ka go reka ka theko e tlase nna ke bona MaPPC utlwahala ebile ke motlotlo go rekisetsa bareki ba ka. Hela ke re nna ke ngaka e thabelang go bona mokudi a sa boele a ntsa khutlela ho nna ke rekisa MaPPC le mefuta e meng o le mong ka ba emedi empa MaPPC bana ha e hloke go motho ana khutla hape mona
ke bolela hardware ye ha o e bona le tse ha hilwe ka PPC ka dilemo tse ka etsa 30 motsolomong ke a tseba nna le wena ha re ka bua ka PPC ao moqoqo wa rona ka nete ha o fele kore o tla ba o otle le FIFA World Cup ya Qatar ya na 2022 re ntse re emi mona tse bua ka PPC ekelo wa mpula le wena o go ditsila tsa Qatar ka o fela le stadium sa teng le World Cup ya teng di ha ilo ka PPC mona a tshika ke na bona bopaki ba seo fela he se ke tsebang ke hore o bona le Union Building ya Pretoria mane ne e ailwe ka PPC Carlton Center FNB Stadium ke re le University ya Fort Hare ka o fela wana Nelson Mandela Bay man ha o kena ke nna ntsa o vuta ditaba tsena o jotsitswe ke nna ho bona ho etsalang tabeng tsena ntle pele mo nka ntho tsa hao ke batla ho tsamaya ke batho bo lata thapelong kwa nka dipekere tsa hao mona nka le pentina okay huru kile ntate ai se re tla bonana he re ntshetse moqoqo wa rona wa PPC pele sala atle Mkhondo Lucy kantle bushimane Motswala o tshojang ha o e bone monna samente eno re e batlang ena le snepe sa tlopa kaneng he banna ke a ikana jo ke botsitse morekisi mo mme ena a hlapanya gore ke samente ene paetseng o tseba ha o motho wa pele wa bua seo hai ho lokile hai ba sna yona fela man ke ipotsa man ke hardware e jwang e rekisang samente fela ba sa rekisi samente yona ya Mkhondo hai Khataka tlohella pheteletso jwale ke etse jwang hoba ke lokela ho qala ho ha okay motswala wa tseba keng a ko drop phone hanyane ke tla go letsetsa utlwa khamzala motswala o tseba ke ntse ke boisana le Ntate Mothusi mona o mpolella ntho engwe tshosang hampe re buile nako e telele hampe 10 minutes ka ofela a ntsa mpolella hona le papadi engwe e tsalang mabenkeleng mona e ditshile hampe mo e leng hore dihlahiswa tsa PPC ha ba sa di bia fenster mo batho ba kgonang ho di bona teng jwale mamela he so lokelang ho se etsa bana motswala ke hore o tiise lentswe la hao o hlapanya o ba bolelle hore o batla samente ya PPC o ba bolelle mona o ibitse ka lebitso se ka ba hemisa ge monna ka mantswe a mang o ke hatello ke batla PPC fela e seng o hong monna o lokela ho etsa jwalo e hlile ha ona boikgethelo ntle le haeba he o batla hore di backroom tsane tsa heno di uelo santsana o popometse di uele mpa tse tenyatseng o tswa taolong jwale motswalo wa bona o polo ke santse ke le moholwane wa hao o re o moholo nna go go bua ka go ntsia ka dilemo tse 20 ka ofela ibile o le moholo nna ka kgoditse 7 fela he banna he monna mamela khutlela morekising eo o mo bolella hore o batla PPC Sure Sam kapa PPC Sure Build o ibitse ka lebitso monna motho ena a gona ho bona go hantle ntle o tseba taba tsa hao a ke re go bolelletse ka o ska ba hemisa monna motswala ntse le teng mo haleng mo ke sa le mona ke a mona ke lwantsa tsheya le basebetsi mo le ha o le jwalo ya o yena o fihla o mmolelo go wena hantlentle o motho ya ratang bophelo ba hae ebile bophelo ba hao bo bohlokwa ho wena bophelo ba hao bo tla pele polokeho e tla pele monna ha e bo hlola o mmolella mona o mphe mohala o ke fihle ke mo jwetsa taba tsa hae wa tsa ba rekisi bana ka nnete ba tena ke tla mmolella hantle hore ke mo jwetsa hore ke mmontshe mo dipela di fallelang motswala hello motswala banna motswala o sa ile jwale wa tsa ba tla mmakatsa banna ka ba rekisi bana ba tswileng tseleng banna seo re nang le bonnete ba sone ke hore PPC e rekisetsa batho dihlahiswa tsa Mkhondo MaPPC o bonala a se ana le kgahlego ya ho ithuta haholwanyane ka samente ya PPC le mekgwa e metle ya ho tsamaisa industry ena re lebeletse ka mahlo a mafubedu hore na tsa beke e tlang di re tshwaretseng e re kgalo le leqepheng la rona la Facebook PPC Africa le la Twitter ho @ppc_africa ho Instagram @ppc.africa ho nka karolo tlhodisanong ya beke le beke mo o ka ikgapela meputso ya beke le beke wa bana ba le monyetla o hapa moputso wa tonanahadi mafelong a palena PPC Strength Beyond